ekipa Vagabes će nastupati u markeru. Šta kaže? Dobro. Slušaj, kucaj i možda ti se otvori, ako ne kucaš neće sigurno se otvori. Prekršaj broj 1 u prvom poluvremenu. Ekonomski centar Beograd. Vagabes, prvi prekršaj. Fića Perišić, 1:0 za Vagabes. Fića Perišić, 2:0 za Vagabes. Nego drugi pogodak.
može. Moraš da vidješ oko. Onaj ulaz, otvoreno se zadnje vrati. Znači ovuda ovamo. Jeste, hodnik i zadnje vrati. Ne, ideš tamo, izađeš u hodnik pa... U hodnik pa na onaj drugi, onaj tamo vrati. Tako. Ovaj posao je dobra pres. On je. Na 2,80 Nije nego da li su bio ispod. po 2:0, samo otvoreno. Na druga pozicija, ovamo. Onaj tamo imate na vašu. Čekaj, Sokol kao nekako. Nije više ovo. Možeš samo gledaš.
pohvalu vage bez, Ivan Švabić, vaga bez, drugi prekršaj u prvom poluvremenu. Bijela trepalica mi da. Grujičić Željko, 3:0 za vaga bez. Ja za Kosta. Sve prvo polovreme. Sad ćemo mi kući. Prvi pogodak za Ekonomski centar postigao je Jovan Petrović. Može i još sam. Da se zaletim ja. Ja pustim kroz noge i...
to mi ne da ja. Vidi, reci dole, Indirektan udarac. Zvaću te, evo me Radinke, evo. Jovan Petrović, žuti karton. Ona zamisli da dobije loptu. Neće se u stvari. Sad ćemo da imamo koliko. Replik Filipa Finče Perišića. 4-1 za Vagu Best. A u toku je posljednji minut prvog dela igre. Penal, šesterac za Ekonomski centar. Maričić je smanjio rezultat na 2-4. Bojan Kaličanin. 5-2 za Vagu Best. Promena strana molim, a nastavak nagrade igre. Miloš Simonović,
6. pogodak za vagu bez. Treći pogodak za Ekonautik centar postigo je Nemanja Bojić. Sudijski timeout. Prvi prekršaj u drugom poluvremenu, vaga bez. Corner, Ekonautik centar.
prekršaj u drugom poluvremenu. Drugi prekršaj u drugom poluvremenu, Ekonomski centar Beograd. Kumulativni prekršaj, treći u drugom poluvremenu, Ekonomski centar. Sudeći timeout.
Minut odmora, vaga bez. Eko nauči u centar, igra sa 5 igrača u polju. Igraju dobro, deci. Filip Priča Perišić, 7-3 za vagu bez, njegov 4. pogodak na današnjoj utakmici. Drugi pogodak Bojana Kaličanina, 8-3 za vaga bez. Koji kilometar na 50 metara, nemoj se gurati ovdje. Gledaj čovjek. Pa nemoj ulaziš nam u kadar, što si takav čovjek, radi moj bil. 30 metara imaš razliku. I ko je to govorio, vidiš? Da, da.
Kako nema se kultura gledanja, gledaj ovo. Marko Milošević, četvrti pogodak za Ekonautik centar Beograd. Koji je isto vam je izlađe mi se djeku. Pogledajte to, zato si tu pas. Ne možeš, moraš ovu stranu listu. Ne možeš tu. Moraš okolo. Uz ona vrata pa dobro. Pa zato mi da ljudi vrati. Pa smetaš ili ne? Od ove ti pričam, to znaš, da nema tebe do kurca. Peti pogodak i 9-4 za Vagubeš. Nemanja Bojić, peti pogodak za Ekonautik centar, u toku je poslednji minut finalnog susreta. Posle toga, uručivanje nagrade najboljim ekipama 25. božićnog turnira. Deseti pogodak Srđan Goričić, molim vas da ekipe dođu na centar radi Tanja. I nagrada od 100.000 dinara. A sada molim kapitena Filipa Perišića, ekipa Mala Vest, pobednik 25. godišnjeg turnira, pobednički pekar u trajno vlasništvo i nagrada od 400.000 dinara.
Turnir nastavljamo sutra, eliminacijom do mlađih kategorija u svim kategorijama, 9. i 10. 11. subota od 9 do 20 časova polufinale, finale od mlađih kategorija, u svim kategorijama i veterani. Sada je obaveza na Valki Veska, došlo